No está sumamente proud din ng kunang tour por day, kung diferente din na modelo ng pero no solamente say ng team ng tay ready pa ay hulog giyabo pa sinabok por skohe po best car miho auto ko ta match kubo style kubo budget ni kolega nang no sta konta kung portang shin kolega ni ofutiki mas hasta kuta presenta kinang on the floor itami pa ding una vez kubo skohe bo auto na logiyabo ay pa ding na bangko e po tahaya waro at hindi pa parte de petition pe prestamo pues tu receta sucediendo aquí nang awenochi na aruba bang kamakuri henter aruba bosa tamasco bombini aside de kwenta bonita evento por aqui diferente modelo na por bikes quizás penoche ko aprovação para dream car pero também tem bom ambiente tem música tem entertainment pa mucha nang e também tem stand de road direct ko tapende comida ko come e pa bom causa dus eigenlijk toere say awenoche aqui na Aruba bang Kamakuri. Siguro yan ka ba wari ki batawa kuhin na lang tapara te basta leo pasina kinamporte awa ke mahopi great pawag so iso kantidad ihendo kutay kuta interesan ko tambe kera esa kwa porta ng dream auto awe. Correcto. E me quer dispone rato ênfasis arriba é requisito ng kuting pa aplicar para ser ID válido. Hope importante se botin binko moray boys válido. Último 2 payslips ita cobra pa luna, último 4 payslips ita cobra pa quincena. Permiso válido se sa kita aplicável, carta de referência de donador de trabalho, se botinha saque. E, of course, uma vez que você corre auto, bota haya car order, sa kita contenha toda a informação necessária para eori den banco por guardo atendi para parte de préstamo mês. Siguro, hopi gray, manera mo masya natin 10 different color dealership na siguro masya hopi option ting kung matami taas sa option di por kumisa paga na mart. Correcto. Mabisa dealerships nanti ng specials, pero of course, lo que ko tahasi mega special ta e mega deal. Nos mega deal ang kita uno sumamente espectacular, mi mesta visa, eta uno un chance ko bono por perde. Awe noche, ta último anoche, kuta deal akit applicable. Miho party of parte mas popular ay hulog nos ta llama buy now pay later, itong grace period, ku bota haya bo auto war. Pero bato começa a pagar aqui 6 lunas, depois bato começa a pagar na março de 2024. Of course, essa aqui é uma opção, é nota obrigatório de ser cliente escolher pesaque e por escolher pesaque. Também nós temos interesse sumamente atrativo, 5% para modelo ng elétrico, hybrid e 5.25% para modelo ng gasolina. E também préstamo por baita com duração de 7 anos, dependendo da suma de auto. E vai ser botin eigen inbreng, see of no, por baita com duração de 4, 5, 6, hasta 7 anos, ito modelo riba 70,000. Kaya siguro, lo cual es importante pa awe, si abo to buscando un auto, of quizás si bojisker ideya, pasa kinang no perde oportunidad aquí, etate con una borda noche? Te con una borda noche, no está aquí nan presente pa gente comunidad de Aruba, basta más welcome cerca nos